Kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize kugeza ubu ibikorwa byo gucukura mu nzu y'uwitwa Bizimungu Boniface iherereye mu kagari ka Nyakabanda ya mbere umurenge wa Nyakabanda ni mu karere ka Nyarugenge birakomeje. Harimo gushakwa imibiri y'abantu bagera ku 9 bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi bikekwa ko yaba iri muri ubwo butaka. Ese nyuma y'iminsi 3 ibikorwa byo gushaka iyo mibiri bikorwa ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko aho hantu haba hari imibiri y'abazize jenoside koko? Mukeshimana Beatrice ahagarariye Ibuka mu murenge wa Nyakabanda arasubiza. None ibimenyetso bihari biragaragara ni imibiri y'abantu, hari imyambaro bari bambaye, hari inkweto, ibyo twaratangiye kubibona. Nubwo imibiri aya magufa y'abantu yasigaye atagaragara ngo umenye ngo n'ukuguru n'ukuboko kubera ko bameze nk'abamenye maside bigacagagurika, ariko turimo turabibona. Hanyuma imyenda iri kuvamo uramenya ukavuga utuye n'umwana witwaga Janvier, ugahita umenya ko ari umwana nyine n'uwo wambara gukamumenya. Ibyo ni ibimenyetso turimo tubona bigaragara. Abo mu muryango w'abiciwe muri aka gace bavuga ko batorohewe na gato no kuba batarashyingura babo mu cyubahiro. Bavuye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru nyuma yo kumva amakuru y'uko imibiri y'ababo ishobora kuboneka, ngo nibura batangiye kugira icyizere. Nyiragwiza Cecile na mugenzi we Mukagasana bafite ababo biciwe muri aka gace. Nkahora numva impangayitse aho ndi hose nta mahoro nari mfite, imyaka yose irangiye. Ariko uyu munsi uko biri kose ndumva natangiye nko gutuza kuko nshoboye gushira agahinda kuko mbonye aho baherereye bari. Barabanye mfite kuko ntangiye kubona imibiri imwe n'imyenda bari bambaye. Ko byenda Imana tubabariye tuyababoneka bose. Twe tukabashyingura mu cyubahiro nk'abandi. Abubatse aho bavuga ko mbere yo kuhubaka babwiwe ko imibiri yari aho yakuwemo ndetse banerekana liste y'abantu 9 bashobora kwemeza ayo makuru. Ariko se ko bavuga ko babibwiwe none hakaba hari ibimenyetso bigaragaza ko hashobora kuba hari imibiri y'abantu, barabivugaho iki? Urumva harabemera ko iyo mibiri bayikuyemo, ko urabona niba cyari cyobo kimwe bamaze gucukura ibyo birenze kimwe, kandi cyari cyobo kimwe niba bamaze gucukura ibyo birenze 2 urabona barajya n'ahandi ruguru, urabona hose bagiye kugenda bacukuramo icyobo kandi bivuga ko icyobo cyari kimwe. Aho n'urujijo natwe turimo kuyoberwa. Hari amakuru avuga ko iyo mibiri ishobora kuba yarakuwemo ariko igakurwamo mu buryo butaboneye, akaba ariyo mpamvu hari kugaragara ibimenyetso bishobora kuba ari iby'imibiri y'abajugunywe mu cyobo bari gushakiramo iyo mibiri. Tito Dusabirema, Royal TV.